Gikundi kimwe gĩa gĩsiasa kuma South gĩgũchĩta vuguvugu nĩkĩorotete Seneta Kathuri Murungi na mũmbunge wa Tigania East Mpuru Waburi nĩkĩrĩa gĩkuga nĩ kũreta mpatho cha gĩsiasa kaunti-inĩ Meru. Kiumia kĩthiru Kathuri nonekire gwĩka gĩkaro na andĩki ba nteto kũthũnja ũtũmĩri wa mbeca thirikari-inĩ ya mama, nawe Mpuru akĩoneka gũtũmwo antũmwo kĩrĩ gavana Kawira Mwangaza akĩmwĩra gũtiwa gũkĩra kĩrumi kĩrĩa Kawira akiaria Ntere Chiegoji augĩte gĩkagwata baria bagũtinda kumweketha. Mũtugikare na ripoti ije. Kuwa anto baba tigane na mama maendeleo turienda kabati kaende bagwetwa sipe anto bata thuru akuru abonora kuromba kwa mtu ukonominetwa wondi agatora atere kabange ba mama arerwa na mtu ena constituency kenda ja wenga bana ni mama ni migambo ya Njonji Kinyura ni mukaririgitwe ikundi kya vuguvugu agwatandite na memba bange ba ikundi giki umenedia Seneta wa Meru Kathuri Murungi na mũmbunge wa Tigania East Mpuru Waburi bakiuga nibo bakoreta siasa ja Meru bagitumela MCs bakorotwa kiri bunge ya Meru na MCs bagatene gweketha thirikari ya gavana Kawira Mwangaza. Kathuri Murungi naracokirie siasa kairi ejete na njire nyunjure ekuga ni obaseti ya kuthithia ati no mwanka thuje thirikari ya county ankwenda kwira Kathuri Murungi turamenyere no bagwatanirite na Mpuru Waburi na kinye kuruba botinda kuruma na TV-ine na kwaragia nteto ite aruo kinyane na ba CBC bagwetwa basipe na bakarembe bonde baefandwa ni Kathuri Murungi bagwatanite na Mpuru Waburi. Mpuru Waburi ne ndikathi ire gita ndikathi inge kombo mwiko Mpuru ogore kombo mwiko ogwo ne gwa gita bange me sinwera miraja na ndi urenda gita Kawira na Kawira ate na musino ya yoyo aku omba kugita nembi Kawira ate na yomba kugita. Kathuri Murungi na Mpuru mwekuru riria akwenda mwana ati taitangasa na akwenda mwana atona uri anenea ogware ngugie kuyo kweja kwithio ba site ni MP Koroki ni baugite Kathuri ni mpeketho ake atikirwa bakiuga kagite ne karari mũmbunge wa South gute kinya kamurandi kamwatigaga kuonekana kinya kioro gitatigwa ni Kathuri Murungi na kethera gwikio mumero mweje TV-ine rojo auge ati Kathuri na thithirie kinana ndene ya South kemiaka 10. Kathuri Murungi ni mtu otheri kabisa na bukenda kumenya nu otheri tega majani aratigire antoba majani abakamata baregarigia abetura majani na arua kajote oibandene majani na arua utekinya siringi kana jarari wanajo mantu ja gutinda kuga kareta mbiro emera na mantu ja mera muntu koro kareta atetinda akwaria kathithagia uthithio boyo bukamutetera mathithio ja konania so gutinda kuga ngamera ogaithithia je umendiragine anga gugakara tutikwenda turenda thithia gukarike tugukathe ujijisifu ngoje usifiwe. Bongerete kuwa ngugi ya Kathuri nene ni gukubiria kaunti ya Meru kigina kiria gitiwa kiri thirikari nene untu buria bugite monkira na rweje batona akithithia turende kuigua rombete mbeca bilioni cieje ciongerwa ndene ya kaunti nontu ngugi imwe ya seneta ni kuromba rumathora rutigiki national government rweje ndene ya kaunti government Thiwamberia kurobe uge na ira tagwa ndene account ikweja inda buongerera milioni 1 kana milioni 5 na muthiene ni baugite bone bagitite bia ono tongeria bo Seneta wa Meru Kathuri Murungi okiagotweka nware mwene ngugi ya seneta na tugwiteketie buru Kathuri njo ucoke wamberia kurobe kuunjia kaire uthio kathomera utungate antu Kathuri yethrati omba ngugi turenda thaici mono tukamberia thai sana wewe utaenda na no ntukura mungu gia Seneta kinya MC tutikona komba kairi itukaja konogete ni wathani nagwa Kathuri no ntunuraremirwa ne ngugi ogwa turenda tweke amakia bugubugu kuthurania Seneta tukeja kira Meru County tuthurania tukurete naja ndiguru tukweneke ndiguru kini ora twakwera kuma na arua wara kuimenyera tumurekete na ndarubuni ritho rimwe twikwira atire gitiki wotho tikiumba rekana na kio tunenkere mwana omwe kurungi mataunine ya Nkubu gicigo mbunge kia South nkiripoti rateto cia Wero Juma ria kwa rietwa ni Mutugi Kare.